kan chanchinthar thlir zauna kan han tran le donanga tun tu mai hian kan thlir masak per tur chu International Committee of the Red Cross ICRC ho tu Mirjana Spoli Jariki chuan Israel le Hamas te inti buena kal zela wang in Gaza chu Khawvel rem munan ni to ringot ni na soya International Committee of the Red Cross te hi Geneva Convention keng ko tu ten ni a Israel in Gaza a hrek dan chu Khawvel ram rang ten Geneva thutlung an siam dan po chiat na ani ati ani Israel in March ti sompre ta tanga Hamas te be chun job le ta ka wang hian Palestinian mi sang khat zanga somli pahni ten nunnan chan le to nia soi nia Palestinian mi noi li te chu mun himlam en son chok turin Israel sarkar hian a hriat tirani hei ba ka hian Israel hian March ti nia tang khan Gaza lutur ei tur lampang chi te dam doi lam chi le bungra dang dang te an la dang chun jom zel bokani Israel lam chuan Gaza hian ei tur an tla chamri lo ni nan sei ve thunga hetia Khawvel ram rang tena Israel sarkar dem na thun soi chola hin Israel chuan Gaza an beile ta ka vak na chan chu Hamas te hi civil mi te zinga an biruk thina wangle an mi man ten chu du nan an nor ve mek ni nan soi boka a chan chu Hamas helpol te kan ti beidona mi Hamas pol lampang te hian an sa himna tan civil mi te zinga khanan lo biro ve thina hei Israel sarkar hian civil le Hamas te khat thlir than hlei the ni lo wangin bom hian thlak chun jom zela rala tagin an sai dup tu brega ni ti na in sei fi ve thungani ti chuan Israel le Hamas te in kara boina thleng chung changa hian Israel thilti dan hi UN Secretary General Antonio Guterres appoint Israel in Gaza andang chatreng chu Geneva Convention bo chet na ni tinan soi ve boka a soi ve boka hei ba ka hian Gaza chu in thana mola achang zo mek ni in a soi boka ni kumsang ni som ni pathum October ni saria tanga Israel le Hamas te in kara boina choka wang hian mi singa zakwa som pahni ten nunnan chan ton nia soi nia kan hriat na tizawa han soinon le taila ngatinge Israel le Hamas te hi anin di buaya hetiang ang boina hi a thlen kan han ti chuan Hamas te hianin Palestinian te opram Gaza strip a hian kumsang ni pasari tang khan ro rel nan cheltana an thupui ber chu Palestinian te Israel laka zalen na an nei a an mani pola ram ro rel na kalpuyan dua chu Israel sarkar hian a do dalin dang chep na sa em hei hindu lo ni Palestinian te hianin tuna Israel sarkar ina a opram hi Palestinian te ta Palestinian ram ani chu wang chuan Israel ina sarkar adin hi dan diklo ani chu wang chuan Palestinian te rama hian Israel te hin ron omve zo kani tir an tran tla ta wangin Israel te hi thei to pin an dowa chunga wang chuan Hamas te Israel te inkara hianin boina hi chuak ta sa ti chuan kumsang ni som ni pathum October ni sari khan Hamas te hian Israel te hin beitana Israel la an lo duai lo na samai sia ti khan an chang leta he boina hi ti hian kum thum do na kal chhota chu nia inrem na om hlei thei lawa har sat na sang oma kan soi to thinang hian Israel le Palestinian te inkara hian ma na ta to Bible hun lai ta to boina hi voin thlengin a top hlei thei lawa tun lai politics a kan han thir chu Israel te hianin hemi nge ni Israel's ram thiang hlim Christian te na ram thiang hlim kan ti Holy Land hi an opa chulaya chuan West Bank le Gaza strip a hian Palestinian te hi UN phalna in le Khawvel ram rang te hriat thiam puina in Palestinian te hian ro rel nan keng ko ve a bak song hi chu Israel sarkar ina en kol veka chung chu ania Palestinian te hi adan diktak turang zo ka thira chuanin Khawvel dan anga thlir chuanin aram nei tu diktak zok anga ngai an tamani amairo chu Bible lampanga kan han thlir chuan pathianin Moses ne na ram tiam lama Israel fa te hroilet tura a hroilet na mun khani bok sia chu wang chuan voin thlengin he boina hi ala to play thailo ti te point han soi tai la kan soi zaw lutuk mamma em phe chu ka threlowa chu wang tak chuan Hamas te hian an ram an pi le pu te tanga ma an ram nian lo hriat kha Israel te nan opsak nian hriat awang hian nei let le tum le thun nei na tam zok nei du hian Israel sarkar hi an dowa an beya chung chu I Arab ram tam takhian an Muslim puiten
an run thlob box sia chu wang chuan Israel sarkar nen hian voin thleng hian buaina hi an la ne ni ti te point kan soi zau thei ome ti chuan Hamas pa ka hian West Bank ka hianin ro rel tu ran Fatah ho ten om vele boka Gaza strip lama Hamas ho an lian an chakzoka Palestinian mi rawa khan ti chuan West Bank lama Fatah ho in rawan rel ti te point kan soi thei ome amaro chu heng Hamas le Fatah te hi atir chuan ai ngei lo via amaro chu tuna ero chu Palestinian mi te tana zalen na sual an ni wangin an tang rol le tong te point soi thei ni ome chung te chu kan chanchinthar thlir zauna ma saber rom de le ta sela apatni na tan chun April di som pakhat zurtop di khan United States sarkar ayo palai Steve Witkoff chuan Russia ram khopui pakhat St Petersburg ka Russia President Vladimir Putin amua ani hemi US palai Steve hian US President Donald Trump pan Russia chuan Ukraine nena an buina chungchanga in ka hai nei thui turin avanor nia soyania anni pan in muwa hianin enge an thu soi tak hi tuna he chanchin garon buat seilai hian chiang faka han chhir tura mohan mu tur hi omri lawa amara chu Donald Trump hian he ai o palaya tir ma deuh hianin social media thu post chu thu post chuan Russia hian in ka hai puang thoi tur ania chu wang chuanin mitam takin nun nan chan meka kar khat chung sang tam takan borola he in dona hi ti bai om le ngai tu nom zenei lo manga ne ni wangin i engeni Donald Trump hianin ado theine na tlin lo trep to thu apuanga chu wang tak chuan Russia President Vladimir Putin hi a sarkar ai o palai Steve Witkoff hi vanor na le turin atir nia soinia amero chu he US palai Steve Witkoff le Putin te in mu chungchanga hian Russia lampang thu puang tu ve thunga ro chuan engeni thu han beng ver zar tura mo khatiang thu han hret chak tur thil om lutuk don lo ni te puna soi ve thunga Russia hi an tan ngai hian an latang de urega Putin hian at heta anin komna po hian Khawvel chanchinthar puang tu tele ziak tu te tam takina ron soya chuan Russia President Vladimir Putin hian atan ngai adin mun ngai ala dinga achan po Ukraine chuan NATO North Atlantic Treaty Organization azom tur ni lo ti tele US le khothlang ramten Ukraine an puya khatianga nga Russia nena anin do chungchanga anron in rol na salutuk te hi he buina re an ti ren du tak tak ani chuan anin rol to tur ani lo tiang chi tele an du dan ang chi te kha an lat nge ni an tran chanan lamang renga chu wang tak chuan he anin biak na hi chu anin nge ni in rem na kalkong zo na tura thil soi non le na ang deuh le kan nga ya he in ka hai US sarkar abiginan President Donald Trump an da PCM mi chu an rel fel ngal thuai in arin lo thu hemi Russia thu puang tu hianin asoi ve thungani ti chuan he an in komna hianin US palai Steve Witkoff hianin in na takin Vladimir Putin hi an President Donald Trump patu dan hi hril ngei chuan rin oma tin chei ba ka hianin rampani US le Russia tena in sum don na konga engeni an malak dan le anin dor dan te po an soitel thau tura ngai ani poka tin hetiang ani mek lai hian ni US palai tele Russia President Vladimir Putin ate St Petersburg khopuya anin mu mek lai hianin Europe lama chuan Brussels khopui NATO headquarter omna hmuna UK le Germany kai hruain Ukraine tan turam Ukraine Defense Contact Group anti te anin mukhom heta hen ram somnga te chuanin Ukraine tan puinan poisa euro poisa tluk le ding on somni pakhat pe kan rem ti ni Europe ram hroi tu kal khom te chuan US President Donald Trump pan thei to chu palai na thok chungin Russia le Ukraine in kara indo na chok me ka hian indo ti top na lam hoyemo indo ti top tum na tak tak engma an lam mu lo thu an soi chok ve pokani President Donald Trump hianin kan soi to thin ang khan reilo tia Ukraine le Russia in kara indo na chok hi palai na ka thokanga are me yanga ti kha ala thleng dik lo to zel nin European Union roi tu kal khom te po hian an mu din alangani ti chuan Russia thupuang tu Dmitry Peskov chuanin anin biak na hian Trump le Putin ati mai chana in biak nan nei mo telephone manga in biak na an nei le
thei mai thei ni te pona soya he anin biak dana zirte po hian anin biak na boro ka zirte po hian het yang US President Donald Trump le Russia President Putin ati mai chana in biak na an nei angemo an nei lo pon telephone na in biak na te pon nei le mai the sin tiang deuh khan asoya ani po hian thu chiang tak soi tura nei ri lawa kan soi tong khan he chanchin kan buat sai lai hianin thu chiang fa khan hret tur khawm lo wangin an in biak na le engya ni an boro ka kha kan hret chiang thei hlei thei bik lawa amaro chu thilpui mo tak ani wangin kan han chanchinthar thlir zauna hianin kan han soi vele boka maktek mai chu Russia hianin US ina hetian nat taka anor chung hian atran ngaya tang vetlat mai hi tun man Cold War borok US le USSR an di hun laya khothlang le khochak sarkar lian pan in epte khan in hlau to na anin dorton thin le anin machon thin ang deuh khanin Russia po hian tu na hin US sarkar ina nat taka anor chung po antran ngayan latang deuh ngar hi chu an hlau lu tuk bik lo mani chu ti ve tur te po hin ya amaro chu eng game nge lo chu ka nga eng ril ru puin nge hetiang ang in do na te hin kalpui zeldon ti te po chu chanchin hunin na ron Sri Lanka heti mek la hian Ukraine President Volodymyr Zelensky chuanin Russia ina ama seilen na khwa anon bom kha khata hliam tur te le chiat na tok tu te kha avat lo a pangpar te avat hlana avat engeni pangpar te khami nun na chan te le khating ang hliam tur tu te tan khanin avat hlana chu chuanin Zelensky hianin US sarkar nen ti tak seta he thil hi kan ngai tu tak ngai ta Russia hian in do na ti tope mo in ka hai han du na thin lung tak khin nei lo ti hi ala lang chiang zelani ti in Zelensky upon social media thu post le a kapian ka seilen na khuang ngei po Russia sarkar hian anon target du wangin in rem na hi chu andu tak lo ti achiang ni lo mi tiang hoizong in social media thu post aron nei bokani ti chuanin kan chanchinthar thlir apathum na tan chuanin China chuan US laka chia sumdon na konga chia anin lakton thinang kha za som ni pangai na ron ti sang vele ni hei hi chu amalam pangpo khan kan video ron upload masak to khan kan soya US President Donald Trump pan Khawvel ram sang telaka chia alak ati san nakha ati pung chowa amaro chu hei ni som ko chung an han chulsan leri dona US lam hian amaro chu chunga chulsan turjinga chun China che hi anti niam sakdu lo emo an chulsan khami an chulsan ri a khanan tel lo ni chu tak chu China sarkar hian US ina chu ti taka an rama chia an lak thin an ron sumdon anin sumdon ton na chi an lak thin a khan Donald Trump hianin China laka hian za somli pangai na tipunga chu ni somkong chung han chol lai lo ka puana hen China chu tel lo ani chu tak chu China sarkar hianin US laka hian an lung oilo ema chu wang chuan China chuan US nena anin sumdon ton na hian chia an lak thin za som ni pangain a aina sa khan ron tipung vele ta ni hei hi China chuan US in chi in lak ton chung changa hian in rem na mo in biak na an nei du ni chuan China laka hlei luak taka chi an lak hian ti top ma support tur ani an tia China chuan US in a vo na laka hian an tlom ngai don lo ni na in soyani China President Xi Jinping a chuan an ram tlozin mek Spain Prime Minister Pedro Sanchez ne na po China le European Union ram te chuan US in diklo taka Khawvel ram dang te laka sum don na konga chi ati sang chu a hu hovin an do tlang tur ani ti in ya lo shil ve pokani China hi tuna hianin Khawvel a hian ram thang mek te zinga le ram mason zinga hian economy thang chak per te zinga ngai pakhat ania chu wang tak chuan Donald Trump pan thei patopa China laka chian han tipungan han vovela po hian an duai lo ema tin US a China palai om abikin Washington an palai China sarkar ai om mek po hianin China sarkar din mun hi chiang takin US sarkar hi hretira an ni chuan China le US in kara hianin China hian tloman tum lo thu le US in an ti sang chia an lak an ti sang selen chun China point an ti san ve sel tur thu hi
huai takin a soi nga bani chu wang tak chuan China ram hian in US si chu ti te chiamin an hlau to big lo ni te puina langa eng po chu ni sela he Donald Trump pana chia tharalak hi chuan Khawvel boruak aron ti al na sa in Khawvel in sum don ton na po aron chok buai na sa Khawvel ram sang ten he chia US in ati santa ka wang hian US ne na in biak rem na tele in dor that na te nen dua chu ti mek lai na do dal tu pol te ponom poka tin i heng zong songa hian ram ro puile ram economy tha chuan eng tin mon in siam rem thei mai anga amero chu ram re thei jok tele khatiang ang ram te jok te tan ro chuan har sat na thlen tu lian tak ania tin he Donald Trump pana chia anti san deuh hluai a hian thil poimo tak lo lang ta chu European Union hoina poisa a hu howan man euro poisa kha a hlut na ron kang sang dei thung ani US dollar ne na khai khinin tun lai hi euro poisa a hlut na a san hun lai aron thleng chho ve dei meya heng te po hi thil chin chia tlak kan ti don nge thil dang dai ve tak ania Donald Trump pan ta hetiangang chia lak chung changa malak nan nei vak hian US economy hi ati thang wak don nge ati tlache zok don ti te po chu economist te in kara nge ni ngai dani nang lo tak tak apianga in hnial na te po chok na sa ni eng po chu sela ke chu economist kan ni lem lo wangin thui ta khan soi tur ka hrelowa i hetiang lampang ngai thak tur hi channel dang ate om karing na wangin hei chu thui ta kan lo chil ve lawanga ti chuan kan chanchinthar thlir palina chuan United Kingdom sarkar chuan kum som chung a avoi khatna tan antam sipai ho tu lu Admiral Sartoni Radakin chu China tirte mau mai ni United Kingdom sapram kanti hianin British sipai ho tu hi kum som chung China an jin to lo hnuwa han jin ve ni chu tuninga ni liam ta khanin United Kingdom sipai ho tu hian China an sipai ho tu ten an in kom nan han neya an thu soi a hianin thil tam tak soin neya amai ro chu Indo Pacific region antia China te le khitiang Pacific tuipui tuifinriat hang in kara remna le monna a zel theina turra malak hodan tur chungchang ten soya tin UK sipai ho tu hianin Khawvel a hin remna le monna te don chuanin sipai ho tu te hian in biak remna te malak hodan tur te kan relanga chu wangin China hian jin ka ni a in ti ve pokani ti chuan he UK sipai ho tu hian China atlo zo to hnu hianin Brussels khopuya Khawvel engani Ukraine tran tu ram in mu khom na atel thla chunjom le ngal boka chung te chu chanchinthar langsar tak zinga mi pakhatani wangin kan han thlir velea magdeu mai chu magdeu han ti la UK hianin Russia le Ukraine in dona hianin Ukraine hi tran bur a ral thuam le poisa lamzong point nasa takin Ukraine hi tran puina pe ve ni United States hi penem berpol anga ngai ania outdot le chon European Union te hin nia tin European Union zinga po hianin abikin Germany le United Kingdom te hi Ukraine tana tan puina penasaram le malana sa ania Brussels khopuya nin to khom na po Ukraine tan turam in mu khom na po hian hroi tu chanchang a chairman na thok tu chu United Kingdom le Germany ramten ni ti dekha I kan riat telatan kan han soi vele boka ti chuan apanga na chuanin United States le Iran chuan April ni som pahni in rin ni hian Oman rama in biak na an nei dona he ram pahni te hi in millo deuh men nia tuna US a Donald Trump a president nan ron ni le ta ka hian Iran ram nen hianin engtin nge niang in biak na nei an dua anin biak ma hau hian US sarkar chuan an president Donald Trump a du danin Iran chu tongkai na han vo lok le phota chuta an vo na chuan Iran chuan nuclear ral thuam hi an nei tur ani lo ti US palaite thuken ani don tin an soini Trump a hian Iran sarkar Iran ram hian nuclear ral thuam an kol tur ani lo ti de burani in berem tura indoor tur atilo hian US hian in Iran an hlau lo ziele eng an chungtlak zialan tirnan
trong kamin social media le press meet ma an vo lok cher be ni Iran sarkar hian chu tiang taka vo na le engting nge ning chungtlak nan don hi hian in dor ton na tura hian eng tiang takin ngen lo don sonang ti chu hunin la ron hrilanga hei hi Iran hian in Donald Trump pachuanin Iran nina nuclear ral thuam an nei turan ni lo ti US du dan ni ti hi Iran hian an zom don lo ti chu anin ngai tu anga ya an zom lo ni chuan an zom lo man hi an pengam don em ti po anin chut ngal turan ni ti in Donald Trump pa hian thutluk na asiam rup me chu White House tu puang tu Caroline Leavitt khanin Iran chungchanga thu chuaron ne ya thu soiron ne ya hei hian President Donald Trump pa ngai dan an press secretary kan ti don nge White House tu puang tu khanin Caroline khanin Iran laka US sarkar ngai dan khat chiang takin aron soya chung te po chu Khawvel chanchinthar langsar tak zinga miania Iran ram hi tun ma tang deuh to khanin busate US president an di lai tang deuh to khan Iran ram hian nuclear ral thuam akolem ti te biological weapon an neem tiang chi te kha en fia turin United Nation expert team kan ti nge ni khatingang zir chiang tu pol te khan Iran ram hi an tlot fo thina chang la Iran ram hian an tho pui thadu lawa a chang le an lo tho pui a US le atran rol pui ti be yang United Nation hian Iran ram hian in ral thuam hlom nuclear ral thuam hlom hi kol lo sen du mai ni chu wang te po chuan in an check renga tun tuma po hian anin biak na tur US le Iran sarkar te na in biak nan an han nei na tura po hianin US du dan tak chuanin tun ma tanga an lo du dan kha Donald Trump pa huna po hian an la kalpui zel nianga langa nia Iran ina ral thuam hlawman nei chuanin Muslim firfiak te kuta te mo aram dang vonan te mon manganga Khawvel rem na le mon na hi angeni atlo lo pha don ni te poinan hlau thong ni ma na le chu wang tak chuan US hianin in biak an nei ma hawin an ron vo lok cher ni ti te po kha kan chanchinthar thlir zauna hian kan han thlir tel ni sela ti chuan a porok na chun India ram chanchin na kan lo lut le don tonga April di som pakhat zir top ni khan All India Anna Davida Muneta Kazagam AIADMK le Bharatiya Janata Party te chuan nakum kumsang ni som ni poroka Tamil Nadu Assembly in thlan nei tura tho ho an rem ti thu Union Home Minister Amit Shah chuan chenaya apuang ta he thu hi Amit Shah hian puangin Tamil Nadu State in thlan nei tura hian NDA tangrol pol te chu AIADMK hroi tu Tamil Nadu Chief Minister hlui ni bok eda padi ke palan ni suamian akai hroi don din an soyani he AIADMK le BJP te na tho ho na thutlungan han siam thar le ta hi ni Tamil Nadu State Politics boro karon ti al chhoviu tura ngai ania tuna hian Tamil Nadu a hian Tual Party DMK Party ten sarkar an siam meka hetia eptupol AIADMK le BJP ten tho ho an tumta ka hianin Rorelai DMK pai thak tumin thei to pan chua don nin anin soya AIADMK le BJP te tun malam podan no thok ho to thina Tamil Nadu State Assembly in thlan nun bera te Lok Sabha in thlan nun bera te po khan nin ka hria an lo thok ho to thina amero chu an State Assembly in thlan nun bera khan AIADMK le BJP thok dun te hianin thei pato khan an han tang dunin an han tang view nangin MLA kha BJP hian pali chon nei nin ka hria chungong vel te chu nia AIADMK la bero chun MLA nei nuala ti chuan an engani an tun ma chanchina hianin AIADMK ho tu nu thin chu an Chief Minister le an hroi tu hlun jaila lithai kha ani damlai dei to kumsa kha choko somko pariata khan AIADMK te hi di NDA an lo til to thin an hroi tu hlui kan soitak jaila lithai po kha NDA hianin indi na poimo tak le ninge ni mi poimo tak khan ni thina chu wang tak chuan Vaspai te hun lai tang te to khan jaila lithai hian BJP sarkar hi lo nim nai na chang le phatsan thul khatiang ang kha alo ni thina jaila lithai in voi khat Vaspai Prime Minister ni laya
a phat sana wang khan nitain ka ria chim nu thloin nu thloi chu ni lawan nu la ne chim nu thloin mizo pa tong kam takin sarkar lai puya phat sana wangin india sarkar atla top ti ta kha an soi thin la te kha a oma chung ta tun ma thil kan soi mai me ni ti chuan lok sabha in thlan nu nung bera kha chuan AIADMK le BJP te hin Tamil Nadu a hian seat pakhat man la lo thong ani chu wang tak chuan Tamil Nadu state politics a hian in AIADMK le BJP te hi han thok kho donin han in rem le ma sela boruak an nei lian vio ngam ti po chu ngai tu na ti thui ve thei tak ania achan chu lok sabha in thlana an inge ni an party vote mu dan han en hi chuanin sarkar CM turin an ron ding chok le thengem ti ro chu ngai tu na ti thui tak ani ve thawani Tamil Nadu state a hian AIADMK le BJP ten tho ho na nei an du wang hianin boruak in ngir ngo kan ti nge in mung tam tako ma chung zinga chuan Tamil Nadu an state BJP president changlai thom na takle tun haya po thom ron nei lian em IPS officer hlui ke anamalaya chu thak anita a ani hi AIADMK te nena an tho ho no chungchanga hian a nok ru riau nge ni enga ti eng ti tria an state BJP president changlai thom na takle mi te pun an du ruk ve tak ke anamalaya BJP tena an state president atana han thak ta thut hian mitam tak thin te po chu ron ti thong viu ome ai ron o tur hian nainer nagendra na chu thlan anita a ani hian April ni som pani in rin ni hian state BJP president char saladon ani Tamil Nadu BJP president in thlan nia hian nainer a che hian in nomination a file awangin chu tom lo a tlinga puan ania ti chuan an state BJP president changlai anamalai a thlak ani chungchanga hian soi neu neu te po ma kan soi to ang khan ani hian AIADMK tin en hian boruak tun ma tangin an lo nei thalu tuk lawa ani ngai dana hi chuan Tamil Nadu state a hian in hetiang tual to party te thopui lo hian BJP hian malbeila sarkar te po siam tumin thei pato pin bei ve zo kila tual to party te nena tang ho bo anni chakna in natak I kan chet rang chun Tamil Nadu state chunga hian BJP kan lian thei lawang ti ngai dan nei ani wangin AIADMK te hian BJP te nena NDA thazar hnuaya kan thok ho don ni chuan instead president hi in ban tir turin thi te panan lo nor ve ni mana amaro chu chanchinthar lama chun AIADMK hian state BJP thak tura mo ban tura mo hian kan nor lo shrim an ti ve amaro chu hetia state BJP president thar an han than fel dot chia hianin BJP le AIADMK te hianin tho ho na thutlung an siam fel thun ron puanga chu wang tak chuan an party chunga hian borok neu te po chu alo ve te po ni mei theya amaro chu expat then khatten an soidana chuan AIADMK le BJP te Tamil Nadu state in than na kumalom tura tho ho na thutlung an han siam fel ta ka hian state BJP chief ngani president thaka ngai nge na chan lian soive pakhata chuan AIADMK an thopui tur lama thian an hroi tu le chief minister hlui ke palani swami hi kan soisual deuh dona palani swami hi le BJP state president changlai ke anamalai nam khat an nia chu wang chuan an ni pahni party thok duna a ho tu chan ve engene a ho tu chan changan ni ve chuan nam dang chi dang bo vairam na chuan nam le chi bil in lak khatiangang chia kha na ema nam khat chi khat khatiangang hroi tu ni ve chuan nam dang te tan le engene an be pui a le lampol te tan be nom don no to ka chu wangin BJP state president tanglai anamalai hi thak ani ta jok ni te po hian an soya eng po chun ni sela ka chu expat rin thule an mu dan khani meya thu tak ka chu ke ni chuan in kan vaselawa tin AIADMK lam hianin hetia president BJP tena an president thar nei tura hi an thian hlui alonia chan chu hemi an Tamil Nadu state BJP president thar nainer nagendra na hi AIADMK party alo to thina nia
zaila lithai na Tamil Nadu state sarkar kai hruai lai khan minister te polo ni to thina nia kumsang ni som pasari khan ni tain ka ria AIADMK chuasanin BJP zoma ti chuan Amit Shah te du sakna dongin tuna hian president state president lai alo ni chodon ta chuwang tak chuan AIADMK le BJP te na Tamil Nadu state ta thohona nei na tura malak an han tum tak tak a hian AIADMK lampon an mi le sa hlui tho lo nia chuwang chuan anna malaya AIADMK du lutuk lo te nena thoho ai chuan party state president han thak mai kha thoho na ti thatu tura ni zok angai pol te pon oman niange hetiang an thak ta ni ti chuan an ni hianin hetiang ang thoho na thuthungan han nei ta ka hian Tamil Nadu state rural mek Dravida Munnetra Kazagam DMK te hianin engting yani manon lak vezel don a ngai nom chhoviau tura ngai nia tun hai hen Tamil Nadu chungchang hi kan chanela pokon thlir zaungun khopa chanchu India ram politics a hian tolto party ma ni sela chanchin nga ve takan ron ni chawa tuna Tamil Nadu chief minister nilai Dravida Munnetra Kazagam DMK party ho tu ni bok MK Stalin hian central BJP sarkar hi soi sel da sa mema tin central policy le central scheme tam taka a tho pui thatu lo wangin central sarkar nen hianin anin hir ngau deu renga chungte chu ania nakum in thlan thlir ran hian Tamil sentiment an tia Tamil rilru cho thara hey an nationalism lampang Tamil ram le nam mangai na mar lampang BJP politics tel lawa survive hi tum na samai sia chuwang chuan AIADMK le BJP tang dun te po hian an ti fu ngam ti fu lo ngam ti chu nakum lama result te lo choka nga hret thei chawanga chuwang tak chuanin he Tamil Nadu politics in thak Khawvel hi thlir zaw lo tan chuan ui ema a uiom ema chuwang chuan kan han thlir zaw le ni sela ti chuan a pasari na tan chuan Andhra Pradesh India chim lampang kan hoi lak lo boka han hoi chun zomila in Andhra Pradesh state Thu Thar Amravati chu atakram changdon nai nia soyania tun thatop lama hian Andhra Pradesh Thu Thar tur Amravati cheibol da tur lungphum chu Prime Minister Narendra Modi phum turin an be seidon ninan soya he Thu Thar tur hi Andhra Pradesh atanga Telangana nin dan hu khan Chandrababu Naidu chief minister ani khan aduangani he Thu hi Singapore mithiam te le Japan mithiam te nenan duana nia I Thu India ram Thu a changkang perpol tura duana ni amairo chu Chandrababu Naidu kha chief minister kha Trump khat chawani mana hemi Andhra Pradesh le Telangana anin then lima Andhra Pradesh in thlan ma saper a khan Telugu Desam party ho tupa Chandrababu Naidu kha chief minister nia ti chon an he Amravati Thu Thar hi ramruak han tila leilet mun te ne khatiang Thu la duan ngai lo na hmuna khan Thu changkang smart city an tiang tak international Khawvel huap po za puyom lo lutuk Singapore mithiam te le Japan mithiam te rona an duan chu kha kalpuya tuma amaro chukati lai khanin central BJP sarkar ten khan thokho ma sela BJP khanin Amravati Thu handin na tur khan poisa he tam tham khan pek du lo wangin Chandrababu Naidu tan khan malak chakha har ema ata tol te tein tlem te tein poisan pe a kha wang tak khan an state assembly in khan don na ya pe chon Telugu Desam party khan NDA tanga chokin BJP ten an tho ho na te khan chu chata ti chuan Andhra Pradesh in khan chun han ma chona Chandrababu Naidu pol Telugu Desam party te chun tata ti chuan khati hun laya an khingpui OSR Congress te khan sarkar ron kai hroi vele ta chuti lion chief minister OS Jagan Mohan Reddy khan ama chief minister lo ne ta Chandrababu Naidu an Khawvel huap po Khawvel ngani Thu moile changkang dinatum Amravati project kharon kansela chuwang chuan Andhra Pradesh hian tun thleng hian Telangana ne na anin thenta ka hian Thu tia soituran la nei lo ani achan chu Vijay Wada khu tuna chuan administrative capital ania amairo chu tihian Thu din tura lo suang tu ve thin lo duang chhuak tu Chandrababu Naidu sarkar he tun
NDA sarkar hian an poimo em a chan po tuna central sarkar lai puya hianin Chandrababu Naidu party Telugu Desam party te hianin BJP le an tandol pui NDA huang chunga hianin an thlop nai petalo sela Modi te hian chan ngani Narendra Modi te hian sarkar an siam theidon lo hial khopin majority khatiangang kha an tling phalo ni chu wangchun Telugu Desam party hian tuna hian Lok Sabha hian MP sompor kan nei meka ama an Trump masa central sarkar an tlutum lutuk lo ang khachu tuntum ma hi chuanin an ni to don lo hei wang tak hianin an Andhra Pradesh ko puithar alo suang tu thin chu takra ma chang chho thei don nin chanchinthar lamai hen alo lang ta he ko puithar Amravati hi cheng vai bel che sing ruksa nga vel senga din tura ro manania tin poisa po hi khoi tengen huang ti chuan India sarkar lai puya tangte World Bank katangte Asian Development Bank katangte le hat ko tangtein poisa puk tur le man tur kha an mu thei don near base nia tuna hian Chandrababu Naidu hianin an pol ti Telugu Desam party hian he central sarkar lai puya an poisa mamonate an du nate a thlen hi BJP lam hian Modi ti hian an ngai saklo ni chuan in hnuk dok ta sela tunan Narendra Modi sarkar central ro rel mek yan tla ngal top theni chu wang tak chuanin Chandrababu Naidu du dan hi an du ma du lo mo BJP lam hian an hol sot gut theilo chu wang tak chuan hei hi Modi hian in rem changa la in a kholo suang to thin an state capital Thartur an state ko puiber tur Amravati chu atakrama chantir chho tran don nia soyania he ko pui hi an han ruaman len han engani allem an han siam te hi Google ate khan lo en ula apuye nia eng po chu ni sela hunin la ron thrila he ko pui hi Andhra Pradesh po hin khoi thlak ve a chan chu Andhra Pradesh hi tun ma chuan state lian takania ti chon Telangana state alo sarkara Hyderabad khopui tunma Andhra Pradesh khopui berthin kha Telangana khan an chang ta de ni Telangana khopui Hyderabad te po hi Chandrababu Naidu an chief minister ani hun laya alo ti mason khati hun laya India rama IT chief minister information technology chief minister an ti khopa ma lo lana sale hetiang state in tendon ti selawin Hyderabad khopui kha at ti thang na sign ma ti ati mason emema high tech city anti khatiang ang chi ta kha adina ni tin khati hun laya Khawvel pa hausa Bill Gates atenen indoor in ingani Microsoft tena USB alam abikin Asia rama an office masaber ta Hyderabad ko puyan dina tin Facebook company te khatiang a Khawvel company lar tam takhan kha high tech city a khanin office ten ron neya Hyderabad kha thang duak ta ema hetiang IT Khawvel ale hemi farmer ingani pharmacy company te khanin an bo na sa ni Hyderabad ko pui po thang duanga chung ang chu Andhra Pradesh kha an tender don ti la hra heklawi ti khan Chandrababu Naidu khan an cheibol ta amaro chu kho pui cheibol ge chu Telangana mi te khan an chang ta dei sia Telangana kho pui ani ta ka khan Andhra Pradesh kho pui Andhra Pradesh state chu anin then ta ka khan kho pui mu mal nei lo khan an omta ni kho pui mu mal an nei lo kan han ti om sia chu Andhra Pradesh tuna an tender tak no hen kho pui lian tak tak chu om thowa Visakhapatnam te Vijayawada te khatiang ang chi on goal ti te khatiang ang kha om nual ani amaro chu kho pui taka an han chei bol ngai lo le state capital la ni ngai lo ta chu infrastructure le office poimo handin chhotur khanin Chandrababu Naidu hi ingani visionary leader le mi advance lu to kan wangin smart city khan nei adua khopui kan nei talo raw ani chuan Khawvel huap poza puyom lo khopui ka din done tin ma la kan soile soinu NDA anzom chief minister an ni masaka khanin NDA hemi an Delhi lam an thopu Chandrababu Naidu a engani malakda eilu tuklo nge Modi ta khanin poisan sangson thadu si lawa andungin mala theilawa ma ro chu tun tra mai ro chun ni Andhra Pradesh tan po van nei na ron in her chok don ni te point alang ta ni ti kha thui deuh hlekin kan han thlir zau ani
ti chuan a pariat na chuan Aam Aadmi Party ho tu pa Arvind Kejriwal a chuan Delhi a private school tam tak ten school fee an ti san chung changa na takin social na social media lama aron post le a ani hian Arvind Kejriwal a hian zirlai nu le pa tap takin school fee ti san hian do dala hei hi BJP sarkar Delhi ro rel bek hian an thlopa chu wang chuan BJP sarkar in phalna pelo se hetiang hian private school ho hian an school fee hian ti sang ngaminarin omlo atia ti chuan Delhi a zirna in te chu mi hau sa duam atia mafia te ni chuan mi duam ti mai ba ka mi sual rol ten kota BJP phalna in Delhi private school te chu alo lut le ta ni tin Arvind Kejriwal a chuna soya han soi zau hlekila Aam Aadmi Party na Delhi an kai roi Delhi sarkar an kai roi lai khan an champion ve na deuh pakhat langsar em chu sarkar school te kha an ti ma so na private school a po lu ngai lo khopin sarkar school te kha an thuam thai nan ti ma so na kan soi to ang khan US president lozin an nu pui te pon Delhi a Aam Aadmi Party na sarkar school an enkol te kha an tlo hial ani kha tiang khop khan Khawvel hria ta po sarkar school an enkol dana khan fak an lo hloa chung ang chu tuna BJP ina Delhi sarkar an han kai roi ta ka hian private school ten an school fee an han ti sang chhovel hi Aam Aadmi Party ho tu te chuan nat takin an ron soi sela Aam Aadmi Party Delhi unit president te pon soi sel na takaron neya tin Delhi a an chief minister hlui tho Arvind Kejriwal bana a ayo tur chief minister arwat tuna Delhi sarkara leader of opposition dilai a TC pokhan BJP in kumtina school fee za som ti pun phalna an pe ti hi chianga chutiang dilo se private school ti hian fee hian ti sangam lowang BJP sarkar hian a rukin green signal an ti phalna a pe ni mai ti in aron soi sel bokani Arvind Kejriwal ta tan chuanin ama sarkar an kai hruai lai khanin khatiang tak khanin sarkar school te an local that puin an lo nge ni ming than pui to a heti taka Delhi lama private school te na fee an ti sang hizir lai nu le pa tam takin an do dala tun lai kholum nge ni kholum hun lai ne ni pui kholum hetiang anga te hian an do dal na lama mithan khat te phei chu nge ni chawin an tluwa mo ni khoshelo ten an tluwa chu wang chuan nu le pa te na school fee ti san an du lo an han do dal kha Arvind Kejriwal le anaw te ho hianin thei patopin an thlawang ron ho sakani chung te chu nge ni Aam Aadmi Party Thu Thar le an ho tu te chanchinthar kan han thlir zau tel thei chu alo ni le ta a ti chuan April di a pakwana chuan April di som pakhat zir top ni khan Karnataka cabinet meeting a socio-economic and education survey report chu pharania hei hi as toy zonga soi chuan cash census an tia cash ti chu vai rama chi le chi in thlir na kan tiang chi bill nam bill thiar pui an nei kha Karnataka cabinet ma pharania hemi chunga hianin Karnataka hemi an pharta ka hin Karnataka state chunga hian nam noi nung engzat chiange om ti te eng ang chung ko nge an ni ti lan na tur thiar pui ania abu poi cha tha khopa busom nga lai a oa mi vai bel che nga le point pakwa pariat te chin chian ni an state mi pui omzat za som ko pali points pasari zet te chu heta hianin chiar pui a hian chiar tel ania he namle chi omzat chiar pui hi ni kum February thakhan Karnataka State Commission for Backward Class Chairman K. Jaya Prakash Hegde chuan an Chief Minister Karnataka State Commission for Backward Classes an Chief Minister Siddharamaya hena an lo thelu to ni he chiar pui chungchang hian ngai tua na ti thui viawa tin hemi chiar pui hi cabinet minister te lo zir chian turen an phar rengota angai tua hawa soi ho na tak tak chu April di som pasari hian special cabinet meeting Karnataka State hian an nei dona Karnataka State ai Congress in sarkar an siam meka he ingeni chi le chi namle nam chiar pui an han nei hi Congress sarkar hianin tuna hian
Karnataka state ta chau ni lo po Telangana state ta Congress in rawan rel tho chu ta pe chuan an lo nei to a tun man ni loka an nei zo tak All India Congress Committee ninga ni plenary session Ahmedabad khopian nei zo tak a po khan Telangana sarkar ina khe census thatakan kalpui kha soi chuania Congress roi tu luten an fak a anga ni thil tha an ti nin an soi chuaka tin Lok Sabha leader of opposition nilai Congress roi tu Rahul Gandhi upon India rampuma nam noi nung jok ten ni na dik tak chiang takashria ta ni theinan khe khas census hi nei alo rot to thina ni tin ani hian he Congress session a po hianin khas census nei atul zia kha na takin ron au chu pui le boka chuti chuan he khas census hi nei ani chuan India rama nam noi nung jok ten zirna in le na zon na konga an chan vo dik tak an chang thei tonga tin an ma ni chorkan na turatan thil thatak niin Rahul Gandhi hian asoya Narendra Modi sarkar po hi he khe census kalpui tur hian parliament ta le wantlang ma thu soya hian akar jing to malmal viawani chung teni wang chuan Congress ina state sarkar nan chelna India ram chimlam Telangana yan nei zo to a ti chuan tuna hin Karnataka state ta an cabinet te ma an phara ti chuan kan soi tong khan special cabinet meeting in April this on pasari hian an soi chunjom an ngai tu chunjom don ani ti chuan he khas census chungchang hi in hilna chokchok da sawiawa a chan chu a thenin nam noi nungte chorkan na tur le an din mun dik tak hriat chian ani chuan an ta na thanga ti chuan an re thei zia te din mun than chan lo zia ta ka sarkar ina chin chia hriat chuan an tan khan na hau bik te zirna ina te admission hau bik te reservation kan tiang khat tam takan chang thei don nin an hria thil thatak tur ni an hriat lain engeni a social poll tu a social poll le a thlop lo lam ero chuan India rama chi le chi in thlir te cash system te ti bo du to na kalaya cash census lo la nei tut te chuan ti ve thung ani chi le chi in kara bo ruak tha a siam ai ma in thlir na sajok aron siam leanga nang ni chu min namin nia chu tiang kha tiang tin mihring kan in thra chiang le zualanga chu wang chon bo ingene thil thalo zo ka ron thledang ti pol te pon oma amaro chu Congress lam hianin BJP sarkar hi hei abikin RSS te Hindu isa khuana kalvung puitu te thlop na hnuai oman ni wang hian Hindu ingeni khotlang nun chu an sa khuin kai roi na hnuai chon nam tha te nam chia te omang khan he kha census an ra be nam hnuai nung te din mun dik tak hi hriat chian an hlawa chu wang chuan BJP sarkar lai pui kai roi mek tu te hian an kalpui du lawa hetiang lam hian hoi du lo nian ti vet lat thung ani chan chu Hindu sa khwa a an nam thaber chu pui thiam Brahmin ho an nia adot le chuan khatiang ang khan lal lo ni thin ten oma dot le sum dong te khatiang khan dia nam hnuai nung kan an ti dalit engeni to thiang lo te engeni nam trop nok ber nian ngai te kha an din mun choi kan hin du tak tak lo an ti vet la tani Congress lam hian chung chu he kha census sung changa hian Congress ina rawan rel na state ta chuan kalpui zel ta pon tum chho don ni te pen angai the ni ti chuan a top pera chuanin Delhi bokka kan let lenga Delhi Chief Minister Rekha Gupta chuan a kai roi sarkar chuan Delhi azu zorna dan kalpui tur chungchanga langtlang le sarkar ta na sumhnar lak lu na tur thatak an kalpui don ni na soya Delhi azu zordan hi rorel na changthin Aam Aadmi Party te khan kum sang ni som ni pakhat atanga som ni pani chung khan an siam tha chu an in engeni an dan thar zu Delhi azu zorna dan thar Aam Aadmi Party te na an siam thar kha in thlanan chaklo na chan lian tak pakhat kha ron ni tareng ani eiruk le dan lawa thil tia pu an to na chan ania an Chief Minister khati laya mi Arvind Kejriwal ate Deputy Chief Minister Manish Sisodia tele Satyendra Jain ate an minister le an party roi tu poimo tak tak takha eiruk thu buaya tham na te khatiang ang poisa engeni cheprel vela
puan ni wang khan zela ten lut rap property har zelan tang rap propani kha kan la tha ome man ni lo kan ya chu wang chuan he delhi ya zu zor na dan chungchang hi india ram chanchina po mi te ngai ven hlo em le mi te ingeni mitfuk na takania tuna bjp na delhi ya sarkaran han kai shwele ta ka hian chief minister rekha gupta hianin tun april ni kwa liam ta khan delhi ya officer lieutenant zuzor na dan chungchang an siam that tur a hianin thut khom na te po an nei pui to a chuti chuan rekha gupta chief minister hi chuanin delhi sarkarin zuzor kan boi pui le to dona tini chuta chuan thil lo lang cheng do chu am admi party te khanin mimal sumdong ten wholesale retail an tia a hlom pui le he dormal te te a zu an zor theina tur kha sumdong lian pakhate mon thurol pui in hlom pakhat company pakhat ne ra khan petop me ni ti chuan chu company mo ain sumdong in telcom pakhat ten delhi zu zor na dor zong zong kha an control vek me ni ti chuan a supply na zong zong po an kuta veka ti chuan han ngai tu taila expat ten an soidan chuan khatia sumdong lian lutuk company pakhatina delhi khopui zong zonga zu zorna dor wen supply bar zong zonga zuan supply le an zur a zorna an kuta chuan chhia khawei le khata a hlomena ron lut teu theidon ani chu tak chu am admi party tenan mingchet puina po khania chan po am admi party chu party hlunan la nilawa tin sumnar thatak pon nei lo delhi khan sarkaran kai hroi ni meya khati lion mingchet na chan pakat chu goa state in thlan kha an nei do na khati hun lai khan goa state a khan am admi party te khan campaign tur poisan an tuak nan he delhi zu zornak dan thar hin siam ni an ti vetlat me ni chu wang tak chon thu boi ne pu te po khan nia chu wang chuan kha poisa india ram chimlam sumdong hausa te ne na delhi ko pui chunga zu supply zong zong an chantira azor chwa wholesale retail zong zong an han chantir ta ka khachuan poisa cheng veibel che chuti zar don chunglu tula mo he sum don na in khoi don nen ti te polo nu ve mai theini kan vashe lem lo rin thu ni ta sela ti chuan am admi party chun goa in thanan ma chon ta a khati un lai khan am admi party kha goa state a khan rural theimei tura base zinga mi pakhatan ni wangin tran khan lana save ni chumi nuwa gujarat ta te point thanan ma chon le a khati ngang khan punjab te po lo nia sumtok na thatak te po khalo ni tak tak te po ni mai the ni eng po chuni sila supreme court ten ngani alaron rail felanga hei hi chu rin thu kan soi ri mai ni ta ang sela khati ngang ani wang khan poisa hantuk na tur party lian national party am admi party kha anin letveta sia sumnar thatak khan momo chu wang tak chuan poisa hloma lo lu teu theina tur teli zu zot na dan kha an siam thata ni te po khan a lelam pol te hian an puwa chung te chu expat tam tak te ngai dan te pon ni wang ke ni pon kan thlir zauna hin kan han soya amaro chu kesriwala le pol te khan an mingchet pha hle thunga yan pu na hi dikvek lo em ti chu ke in ka soi the ni lawa amaro chu rin thu te chu soi thiang ani a alo dik tak tak ta deu mun ni chu o ti turang chi te point politics ka ti hun la ya kal dan te po kha han tin zone ve thei khan thil om ve ni eng po chu ni sela tuna kan soi tumbera ro chu tuna bjp na delhi ya sarkar an han kai hroita ka hian zu zorna dan thar kan siamanga ama kan local sarkar na kalpui thin ang am admi party na danan siam thatma ang khan sarkar po ain rol le tonga mimal pakhat amo sumdong lian pakhat company pakhat ne na zu supply le zor chopelawin mitin permit ne yapiang ten zuan zuar le thei to ang tiang chi khan kan kalpui le don ani atia lang tlang tak le sarkar sumbom po hlok tak ni turin kan kalpui don ti thu kha tuna delhi chief minister thar rekha gupta in aron soewang hian ke ni point kan lo thlir zau vele ta ni ti chuan kan chanchinthar thlir zau na te hi a thui thei viau men thla runom viawa amaro chu han soi zawa han soi fia ve don hian toy te a han ti hi ka thiam lo nge a tin a har ve do poka chu wang te po chuan endar kar khat don hi lo tling vele me ya tu matan chuan kan du tok vele photanga kan rom video ron upload masak ho te po viewer tam takan nei chowa
kan lom me matin subscriber te po nang mani wangin kan nei tam chho zela he kan channel po hi thang ve zela ni ti kan ria kan lom me mani ti kha kan soi le duwa ka cha non le du fo cheu chu comment kha in thla rung su comment ta khan in ngai dan dik tak te thain ti lai te thalo in ti lai te a thalo te kha soi hre reng su in be se yang ani phak lo na te le in du dan kan thanzel na tura in thuron le in mi fui na te kha ron ziak ula keima tan tak po hian in zirna le ma son na tur kong tam takom ti ka ria chu wang chuan in thuron hi ka momo em mani tin hemi chanchinthar thlir zauna kan han nei te ate po in ngai dan ne lo te le kan lo soi dik lo te po lom thea kan lam dik lo te po om thea khang ang kha adik zok kha min ron hril hre reng lo ula in siam thatnan kan lo mang zelang ti kha kan soi non le duwa ti chuan in lo like kha kan han be sei vele khopa tin in comment mu te hin du ma chiar te hen min ti phura ni ti ka hriaula in non comment ka an lo om tiar te chu chanchinthar dang han siam le hi chak om zek thina ni chu wang chun in ti tang to nongu nang nin lo comment tu la lo like ula ti chuan in lo subscribe anga subscribe lo kha tam takan lo ma khoi takin subscribe kha lo war vele ula ti ta po kha kan cha le du chowa tin ngai thave tu ren du deuh te kha du sak tak khan lo shil dar ro lo share ro kha youtube a hnuaya khan han en lo video hnuaya khan share ti om kha share ti kha va met ula mo va click ula ti chuan copy tur te omanga copy in thiam lo pon share ti kha met pop ula whatsapp in kal langa ti chuan in du na ber group a mo in du na ber I thian nu kha a link kha va thon la ti chuan I share dara de bai tin facebook a te po a link ka khain la chuak thiam ani chuan a share vek the ni tin a share da kha in thiam lo ni pon a thla te kha laula screenshot te khan ti ula mo ani lo pon he mi channel hi lo ngai thave te po khan ti ula ti khana dar zau zelanga mi te tan nang le ke hi kong khat talin hriat na engen ni an lo nei bel cha ve theina tura tran pui tu kan lo ni thei do na chu tak chu mi te tan po a mal som na kan ni ve na kong khat alo ni theina tur lai ani wangin than he mi ngai tlang leng u ti kha kan soi le ni sela ti chuan kan du tok le phatang